Piştî dayîbûna Kongrê Sêmîn yê Meclîsa Sûriyayê Demokratîk mesede yê got hinek biryarên giring derketin mîna wê mesede bibe lêvegera siyasî işlêveberiya xweser û mecalisên sivîl re Meclîsa Sûriyayê Demokratîk mesede foroma gotûbêja Sûrî li bajarê Enîsa lê darxist. Ba amadebûna hinek hêz û layên siyasî ji Rojava û Bakurî Sûriyayê herwiha ji opozisyona hindirîn û ji hemû deverên Sûriyayê. Jim wek Sûrî em bi hev re li ser mêskê danîşin hemû pêkhatiyên Sûrî hemû hêzên Sûrî gi baweriya wa bi demokratiyetê tê baweriya wa gi bi mafê hemû pêkhatiyên Sûrî tê baweriya wa bera em bêjin bi dewletekî Sûrî demokratî bê ne dewletekî Sûrî li ser astê bêjin take netew bû take ziman bû take seqafet bû take fikir bê. Foroma gotûbêja Sûrî têl darxistin bi vexwendinekê ji Meclîsa Sûriyayê Demokratîk mesede. Ta got li ser sedemên grîza Sûriyayê bisekinin û bi hev re bigihên nerînên hevbeş ji bo çareserkirina grîza Sûriyayê. هلا هو لقاء تحاوري بين قوى معارضة في الداخل السوري وفي الخارج السوري. ئەمە چاوپێکەوتنێک بووە بۆ گفتوگۆکردن لە نێوان هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکان لە ناوخۆ دەرەوەی سووریا هەروەک لەگەڵ هێزەکانی سوورای دیموکرات هەوڵ دەدەین لە ڕێی گفتوگۆ تا توێ هۆکارەکانی قەیرانی سووریا و هەروەها چارەسەرکردنی قەیرانەکە بکەین. بالأزمة السورية المتدخلون والفاعلون فيها وكذلك نفكر بالحل السوري. Ji alîkî din ve hinek hêz û layên opozisyona hindirîn yên got amade bûn vê foroma gotûbêja Sûrî de hêvî dikirin got hemû hêz û partî û kesayetên opozisyona Sûrî hatiba navxwendin ji vê foromê de. Ta got bi hev re bigihana nerînên hevbeş. دعينا كهيئة تنسيق حركة تغيير للمشاركة في هذا المنتدى الحواري. وەگەڕۆتی گۆڕان لە سووریا بانگەش کراوین بۆ بەشداریکردن لەم کۆڕبەندە لە ڕاستیدا هیواداربوون هێزی زیاتر بەشدار بووایە تا گفتوگویەکی کراوەتر بکرایە چەند هێزێکی ئۆپۆزیسیۆنی نیشتیمانی دیموکراتی بەشدار نەبوون ئەوەش وا دەکات سوودی ئەم کۆڕبەندە کەمتر بێتەوە. ما يضعف جدوى هذا العمل. Ji biryarên yê got Kongra Sêmîn ya Meclîsa Sûriyayê Demokratîk pê derketibû tekeskirina wê li ser diyalog û gotûbêjê ji bo çareserkirina grîza Sûriyayê. û ev foroma gotûbêja Sûrî ya got li bajarê Enîsa hat darxistin wergerandineke ji wê biryara got hatibû istandin. Dara Berekat, Kurdsat News, Enîsa.